آموزش زبان انگلیسی در 90 روز درس 25. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تک تک شما عزیزان. رسیدیم به درس 25. در این درس هم طبق معمول به شما لغت‌ها و افعال جدیدی یاد داده خواهد شد. سعی کنین اونا را همراه با تلفظش و طرز استفاده در جمله به ذهنتون بسپارین. به این قسمت خوب توجه کنین. مردم. People. من خیلی آدما رو میشناسم. I know a lot of people. چند نفر. How many people? اونا مردم خوبی هستن. They're nice people. خانوادم. My family. رستوران‌های خوبی اینجا هستن. There are good restaurants here. خونه ما. Our house. با ما. With us. کدوم؟ Which? کدوم کتاب مال توه؟ Which book is yours? کدوم یکی؟ Which one? اون یکی. That one. این یکی. This one. بزرگه. The big one. کدوم طرف؟ Which way? لس آنجلس کدوم طرفه؟ Which way is Los Angeles? این طرف نیست. It's not this way. دوستان عزیز به این قسمت خوب توجه کنین. سلام علیک علی، حالت چطوره؟ Hi, Ali. How are you? خوب، مرسی. Fine, thanks. بفرما داخل لطفاً. Come in, please. آیا رستوران ایرانی تو خیابون واشنگتونه؟ Is the Persian restaurant on Washington Street? فکر نکنم. I don't think so. چقدر پول داری؟ How much money do you have? $1000 دارم. I have $1,000. 5000. 5,000. 1000. 1,000. 2400. 2,400. 8900. 8,900. این خونه منه. This is my house. آیا این کیف پول شماست؟ Is this your wallet? نه، اون مال من نیست. No, that's not mine. علی کجایی؟ Ali, where are you? دارم میام. I'm coming. ساعت 8 صبح. 8 o'clock in the morning. آیا علی میخواد بره شیکاگو؟ Does Ali want to go to Chicago? جواب مثبت کوتاه. Yes, he does. کی داره میره؟ When is he going? فردا ساعت 7 صبح. Tomorrow at 7 o'clock in the morning. به این قسمت خوب توجه کنین. آیا دختر تو ماشین داره؟ Does your daughter have a car? نه، ولی میخواد یه ماشین بخره. No, but she wants to buy a car. اون $2000. She has $2,000. آیا اون میتونه یه ماشین خوب بخره؟ Can she buy a good car? با $6000؟ With $6,000. فکر کنم. I think so. آیا میتونی اینجا منتظرم باشی؟ Can you wait here for me? من یه خورده خستم.
I'm a little tired. علی داری میای؟ Allie, are you coming? آره ولی یه خورده صبر کن لطفاً. Yes, but wait a little, please. باید برم دستشویی. I have to go to the restroom. من یه رستوران خوب میشناسم. I know a good restaurant. چقدر از اینجا دوره؟ How far is it from here? خیلی دور نیست. It's not very far. فقط 2 کیلومتره. It's only 2 kilometers. من یه عالمه مردم میشناسم. یا من خیلی ها رو میشناسم. I know a lot of people. یه عالمه مردم یا خیلی ها. A lot of people. مردم. People. چند نفر؟ How many people? چند دلار اینجا داری؟ How many dollars do you have here? چند نفر رو اینجا میشناسی؟ How many people do you know here? خیلی ها رو اینجا میشناسم. I know a lot of people here. بچه هاتون کجان؟ Where are your children? اونا در کانادان. They're in Canada. مردم. People. مردم خوب. Good people. اونا آدمای خوبی هستن. They're good people. ببینین دوستان توجه کنین که به این شکل هم گفته میشه. اونا آدمای خوبی هستن. They're nice people. بنزین اینجا گرونتره. Gas is more expensive here. من اونو نمیدونم. I don't know that. خیلی ها اونو نمیدونن. A lot of people don't know that. من دارم فردا میرم هیستون. I'm going to Houston tomorrow. بچه هاتون چطور؟ And your children? اونا هم دارن میان. They're coming too. من دارم با خانوادم میرم. I'm going with my family. خانواده. Family. شما خانواده بزرگی دارید. You have a big family. ولی ما خانواده کوچکی هستیم. But we're a small family. ما فقط 3 نفریم. We're only 3 people. آیا خانواده شما اینجا زندگی می کنن؟ Does your family live here? آره، اونا اینجا زندگی می کنن. Yes, they live here. دلم میخواد الان شام صرف کنم. I'd like to have dinner now. آیا یه رستوران خوب میشناسی؟ Do you know a good restaurant? جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. رستوران‌های خوبی اینجا هستن. There are good restaurants here. 2 تا رستوران تو خیابون سانست هستن. There are 2 restaurants on Sunset Avenue. آیا اونا خیلی گرونن؟ Are they very expensive? جواب منفی کوتاه. No, they're not. سوپرمارکت‌های بزرگی تو تهران هستند. There are big supermarkets in Tehran. آیا در ایران سوپرمارکت‌های خوبی وجود دارن؟ Are there good supermarkets in Iran? جواب مثبت کوتاه. Yes, there are.
اون خونه ماست. This is my house. خونه ما. Our house. بچه های ما. Our children. بچه های ما در ایران زندگی می کنن. Our children live in Iran. اونا اینجا زندگی نمی کنن. They don't live here. ماشینم کجاست؟ Where's my car? ماشینمون کجاست؟ Where's our car? اونهاش اونجاست. It's over there. ماشین ما اونها اونجاست. به صورت غیر فشرده. Our car is over there. پسرم داره امشب میاد اینجا. My son's coming here tonight. اون میخواد شام صرف کنه. He wants to have dinner. با ما. With us. اون میخواد شامو با ما صرف کنه. He wants to have dinner with us. جداً؟ Really? چه ساعتی داره میاد؟ What time is he coming? ساعت 7. At 7 o'clock. دوستان عزیز، رسیدیم به بخش مکالمه. طبق معمول سعی کنین اینجا را با یکی از دوستاتون خوب تمرین کنین. سلام علیک جیم. حالت چطوره؟ Hi, Jim. How are you? سلام علیک علی. خوبم، متشکر. Hi, Andy. I'm okay, thanks. جیم، ما فردا میریم هیستون. دلت میخواد با ما بیای؟ Jim, we're going to Houston tomorrow. Would you like to come with us? حتما. ساعت چند دارید میرید؟ Sure, what time are you going? ساعت 6 صبح. 6 o'clock in the morning. اون خیلی زوده علی. That's too early, Andy. میدونم، ولی دلم میخواد تو هیستون نهار رو صرف کنم. I know, but I'd like to have lunch in Houston. آیا خانوادت دارن با تو میرن؟ Is your family going with you? آره. Yes, they are. تا هیستون چند مایله؟ How many miles is it to Houston? مطمئن نیستم. فکر میکنم 200 مایله. I'm not sure. I think it's 200 miles. پس ما یه عالمه بنزین لازم داریم. Then we need a lot of gas. آره. Yes, we do. تو یه ماشین بزرگ داری علی؟ Do you have a big car, Andy? آره، ماشین ما به اندازه کافی بزرگه واسه خانواده ما. Yes, our car is big enough for our family. آیا خانواده من میتونن با ما برن؟ Can my family go with us? چند نفر تو خانواده شما هستن؟ How many people are there in your family? خانومم و 3 تا بچه هام. It's my wife and 3 children. پس ما 2 تا ماشین لازم داریم. Then we need 2 cars. سلام علیک جیم. حالت چطوره؟ Hi, Jim. How are you? سلام علیک علی. خوبم، متشکر. Hi, Andy. I'm okay, thanks. جیم، ما فردا میریم هیستون. دلت میخواد با ما بیای؟ Jim, we're going to Houston tomorrow. Would you like to come with us? حتما. ساعت چند دارید میرید؟ Sure, what time are you going? ساعت 6 صبح. 6 o'clock in the morning. اون خیلی زوده علی. That's too early, Andy. میدونم، ولی دلم میخواد تو هیستون نهار رو صرف کنم. I know, but I'd like to have lunch in Houston. آیا خانوادت دارن با تو میرن؟ Is your family going with you? آره. Yes, they are. تا هیستون چند مایله؟ How many miles is it to Houston? مطمئن نیستم.
فکر می کنم 200 مایله. I'm not sure. I think it's 200 miles. پس ما یه عالمه بنزین لازم داریم. Then we need a lot of gas. آره. Yes, we do. تو یه ماشین بزرگ داری علی؟ Do you have a big car, Andy? آره، ماشین ما به اندازه کافی بزرگه واسه خانواده ما. Yes, our car is big enough for our family. آیا خانواده من میتونن با ما برن؟ Can my family go with us? چند نفر تو خانواده شما هستن؟ How many people are there in your family? خانومم و 3 تا بچه هام. It's my wife and 3 children. پس ما 2 تا ماشین لازم داریم. Then we need 2 cars. دوستان عزیز به این قسمت خوب توجه کنین. یه عالمه پول. A lot of money. یه عالمه کتاب. A lot of books. یه عالمه کتاب اینجا هست. There are a lot of books here. کدوم یکی مال توه؟ Which one is yours? کدوم یکی؟ Which one? کدوم؟ Which? اون ماشین ماست. That's our car. کدوم یکی؟ Which one? اون یکی. That one. این یکی. This one. آیا این یکیه؟ Is it this one? نه. اون یکیه. No, it's that one. کدوم مغازه؟ Which store? کدوم هتل؟ Which hotel? کدوم سوپرمارکت؟ Which supermarket? کدوم پمپ بنزین؟ Which gas station? کدوم خونه؟ Which house? اون خونه. That house. این خونه؟ This house? نه. اون یکی. No, that one. کدوم پمپ بنزین ارزون تره؟ Which gas station is cheaper? اون یکی. That one. این یکی. This one. فکر می کنم اون پمپ بنزین ارزون تره. I think that gas station is cheaper. این یکی گرون تره. This one is more expensive. ما کمی بنزین احتیاج داریم. We need some gas. از اینجا تا لس آنجلس. From here to Los Angeles. از اینجا تا لس آنجلس چقدر دوره؟ How far is it from here to Los Angeles? خیلی دوره. It's very far. لس آنجلس کدوم طرفه؟ Which way is Los Angeles? میامی کدوم طرفه؟ Which way is Miami? کدوم؟ Which? کدوم طرف؟ کدوم راه؟ Which way? این طرف. This way. اون طرف. That way. خیابون مین کدوم طرفه؟ Which way is Main Street? این طرفه. Is it this way? نه، اون طرفه. No, it's that way. این طرف نیست. It's not this way.
دوستان عزیز توجه کنین که به این شکل هم گفته میشه. این طرف نیست. It isn't this way. امید خونه است؟ Is Omid home? جواب منفی کوتاه. No, he's not. مینا چطور؟ And Mina? آیا اونا تو ایرانن؟ Are they in Iran? ببینین دوستان به این لغت‌ها خوب دقت کنین و سعی کنین اونا رو و تلفظهاشو خوب به ذهنتون بسپارین. People. People. A lot of people. Family. Family. My family. There are. There are. Our house. Which. What. When. Where. Which. Way. Which way? One. Which one? This one. That one. It isn't. Isn't. It isn't this way. People. People. A lot of people. Family. Family. My family. There are. There are. Our house. Which. What. When. Where. Which. Way. Which way? One. Which one? This one. That one. It isn't. Isn't. It isn't this way. به این جملات خوب توجه کنین. ببخشید، پاساژ کدوم طرفه؟ Excuse me, which way is the mall? کدوم پاساژ؟ Which mall? بزرگه. The big one. کوچیکه. The small one. کوچیکتره. The smaller one. پاساژ بزرگه اون طرفه. The big mall's that way. این طرف یا اون طرف؟ This way or that way? این طرفه. It's this way. خیلی ممنون. Thanks a lot. خواهش میکنم. You're welcome. کدوم لباس؟ Which dress? ارزونتره. The cheaper one. گرونتره. The more expensive one. این پسرمون علیه. This is our son, Ali. بفرمایید داخل لطفاً. Come in, please. علی باید بره اصفهان.
Ali has to go to Esfahan. ساعت 6 صبح. At 6 o'clock in the morning. بنزین تو کانادا خیلی گرونه. Gas is very expensive in Canada. اینطور فکر میکنی؟ Do you think so? آره، اینطور فکر میکنم. Yes, I think so. اونا کجان؟ Where are they? مردم کجان؟ Where are the people? اونا آدمای خوبیان. They're nice people. یه عالمه مردم تو رستوران ها هستن. There are a lot of people in the restaurant. چند نفرن؟ یا چند نفر وجود دارن؟ How many people are there? 30 نفرن. یا 30 نفر وجود دارن. There are 30 people. خونتون کدوم یکیه؟ Which one is your house? بزرگه. The big one. کوچیکه. The small one. با من. With me. با ما. With us. به هم بگو. Tell me. به همون بگو. Tell us. دوستان عزیز، رسیدیم به درس 25. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. تا درس بعدی، خدا نگهدارتون.